Dear Mr. Longley. So ka matalalaki niya. Adaywam ti anak ko, tasaan ka may karikan kwa na. Agin inayat kami iti anak yo, sir. Gapo ka di tanak urapayak. Isuas anak amay kari iti anak yo. Kasano mamay ka ni tinapinta sa masakbayan ti anak ko, no may sakalaing may tamangalap. Agsalo kagak, sir. Lepasip ti panagadal ko. Tapno makabiro kak itinapintas at trabaho ka. Uray pa'y makalpas ka iti panagadal mo. Saan mo ang masigurado no makabiro kanto itinapintas sa trabaho? Iswa na saysayad lang na lipatam ti anak ko. Ta iti kabitan na panawan, pumanaw kamin iti daytoy a lugar. Papanan niyo, sir. Ijayan abroad ti pagnaidan mi. Isualipate mon ti anak ko. Amo ka na ito hindi maudi pa nagkita ta. Gapot ag flight kayo nintong bigat. Katjak mo. No kaano man nanti pa nagkita ta. Kanjak mo. No agsubli kayo pa dito lugar tayo. Daytoy ko matitandaanan. Saan kanto ang mapukaw iti pusok? Sika, kat sikan tulaan ti ayatak. Ururaya ka na yun ti panagsublim. Diyak pumakayat apanawan ka. Nga maawan maaramidak. Taday tamot ti desisyon da papakan, mama. Kasla diyak kabailan asaan kanton ang makita iti inaldaw. Nasakit para kanyak daytoy apanagin na dayot. Ket sapay la ko nga. Tamauray mo ti panagsublim. Ikari ka. Urayak ti panagsublim. Ituloy ko ti panagadal ko. Aging ga makalpasak. Iti kasta. Saan dakton at agibasitan dagiti dadakkel mo. Sapay ko ma. Tamay kariak tumutlaan kan ka. Ay ayatan ka uray anyapay ti kinataon, Val. Sikat ti amin ko. Kasta akmat, Jade. Ay ayatan ka unay-unay. Val, saan mo ka di amapan itulod ni Jade ijay airport, anak ko? Saan dakmot lang akayat amakita dagiti dadakkel na nanang. Iswasanan. Sana balay. Nagsarita kami matan idirabi. Nagkita kami ijayigit ti baybay. Kasta ka di. Ay, nagriig at lakat nga minun tinakurapay. Saan da ka apagan ano dagiti napapaknang. Tagibas si tenda kapay. Day tati agbalin akarit kanyak nanang. Agadalag. Kat apaman ang makaadalag. Agbiro kak itinapintas at trabaho ka. Day tati kasayaatan nga aramidem, anak ko. Naunag man hindi pang pananutan. Mailiw kan samat nga minan kan ni Jade. Nagrigat gayam. No adda iti adayo ti ayayatam. Saan nga min nga iso ti kanawin na pampanunutam tapno saan madadaal ti panagadal mo? Saan ko adadaalan ti panagadal ko, Lexi? Igad ko ti agadal para ka ni Jade. Iti kasta. Kayat dakton dagiti dadakkel na aparakan kwa na. Nagswerte talaga ni Jade. Taadakas kan ka mga ayat kan kwa na. Kuma, makasara kak tumot iti lalaki akaskan ka. Ado dita, Lexi. Urayim laeng, ti parakan ka. Hello, Jade. Kumusta kan? Mailiwakon kan ka. Kasta akmat, Val. Nagrigat ti agad just ito'y. Nang runa iti pagadalan. Kabaalam day ta. Si Kapay. Amukmat analaing ka. Wan, ikarkarigatag. Katsi ka,
Kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, mat. Ure kasano, makiiliw-liwag ak, mat. Kumusta mo't gayam ni Lexi? Jack pa'y nauawagan. Gaputa busy ak matakanayon. Okay lang, mat ni Lexi. Isuti ka na yun akadwak ijay pagadalan. Tawan ka maten. Nasaya at nga rod no kasta. At least, adda ka na yun nakadkadwam. Katsi ka. Nakabiro ka kadimatan iti baro agayam mo ijay pagadalan nyo. Awan pa'y. Makipagayam ka nga mina. Tapnosan ka ngagmaymaysa. Sige, taaramidag ti imbagam. Katagyaman na ka. Awan na nyaman na. O sige nga, Roden. Rumabiin ditoy. Kahit kumutan ti agina na. Kanuray si ka. Agina na ka maten. Okay. I love you. Bye. Bye. I love you, Jay. Magpaykan ka. Nagngato tinaalam iti exam tayo. Bilibak at talaga kan ka. Nalaing ka. Uray mat si ka. Nangato mat tinaalam. Nangat nga tulatakan ka. Iso nga umapapala. Saan arumbang nga umapal ka? Tanagagat kamot nga agadal. Amok. Ar-aramidam amin akabaalam. Sa bagay. Ngam sa bali lang siguro ti adda inspirasyon na niya. Wen, para amin ka ni Jid dagitoy. Kahit ko, nga iti panagkita mi, adda maipanakal ko kankwana. Masiguradom ka din nga agsubli ni Jade dito, eh? Amok nga'y ayatan nakmat ni Jade. Kat pa-check, agaramid iti pamuspusan, tapno agkita kami manen. Kasano no saan ang makaramid iti pamuspusan? Kat saanin ang makaumay diti lugar tayo? Siyak ti agaramid iti pamuspusan, tapno agkita kami. No kasapulan surot ka di abroad, aramidag. Bilibak at talaga ti panagayat mo kankwana. Swerte at talaga ni Jade. Adda mapaspasungadan abagyaw, anak ko. Iso asaan ka kumapay amapan agkalap. Sayang ti makalapak nanang, no sa anak amapan. Saan kumaanatangken ti ulom? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamaken ka. Saan kayo amat danagan, nanang? At damat kakadwak amapan. Ay na anak ko, delikado nga road. Iso asaan kayo pa'y laeng amapan. Nanang, kayat ko ngamin ti makaurnong. May salangan atawan, agturpo sakon. Diyak kayat nga agkurangak iti usarak iti pagadalan. Kayat ko, makaturpo sakon intun umayatawan. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Patsik asaan na taabay-bayan. Saan ang masapol nga isugal mo tibiyag mo? Denggan na kumamot nga inam. Saan ko maapara amin kin ni Jade ti pampanunutem? Panunutem mo't atabagayim. Sige man lang, nanang. Tapno saan kayo agumura kanyak? Saan ako na mapanagkalap? Hello, Jade. Kanayon mo't nga awan panawan mo ang makisarita kanyak. Panagkunak. Nagbaliw kan anaming pinsan kanyak. Sa anak ang nagbaliw, Val? Saan ka di at kayat mo? Kat makabiro kak iti papagayam ko? Nakapagadya kon. Saanan akasla idi amarigata na? Isu ka di nga awanan oras mo ang makisarita kanyak. Saan nga iti dayta? Ngam syempre, ado ti mas priority nga aramida. Kas kumakadagiti assignments ko. No kasta, saan naka-priority? Ay na, saan ka din agumurgura? Sinong batak matiawag mo? Sayangan ta ka di dayto yung oras, tapno ag sinong batalaang. Nasakit lang tinakam ko. Takanayon asaan mo asong batan dagiti awag ko. No sideran naklaang iti daytoy ayaawag mo. Nasaysaya at laangan alugpasan ta dayto asalitaan ta. Ado pa iti aramida. Bye. Mabit lang, Jade. Awanan. Inidapnan. Apay akas jay matan ni Jade. Nagbaliw matan anaming pinsan. Kasla sa anak matan akailiw.
Nakabiro nga tan iti kasukat ko. Ada ka di problema, mita pare. Tay tamang pa nagawis ka iti inom. Sayang di makalapan ta ko ma. Saan na bale? Italang mat nga ginumta. Ay, ibagang man kanyak tagpaiso. Ada parikot mo? Nasagit tinakam ko. Kaslawan mo tan patag ko kan ni Jade. Kasla nga minsan nakakailiw. Apa yan ako namday ta pare? Awanan oras na makisaw kanyak. Tikanayon na nga ibaga. Busy akanayon. Nakabiro kan iti gagayam na. Isong awanan oras na kanyak. Amangan na. No dapay kid din kasukat ko. Day tati pagrigatan ti long distance relationship pare. Awan ko maproblema. Basta da kumamat oras na makisaw kanyak. Ay, day tati rigat na. No di mo makita dagiter aramiden na. No agpaiso a busy. Bueno, anda sa bali a pagbisbisian na. Jack pulos ni namnamang agbaliw kanyak ni Jade. Paliibon pa'y pare. Di tayo mo. No dalang pagdaldalanan na. Sapay lang kumatakas ng agpaiso. Ngamin, saan ko nakabalan ang mapukaw ni Jade? Isuti amin ko. Isuti gapo. Doa pa'y nagsalsalo kagak. Husto day ta na panagladladingit mo. Saan na bagay kan ka ti agliday? Ti panagadal mo kit di ti pamaysam. Dandan iti finals tayo. Ang mga numabagsak ka. Lexi, Jack ninamnama akas to iti pagbanagan ti relasyon mi kan ni Jade. Jack namnamaan. Anak ipag-breakan kanyak. Kan makita kadag iti pos na. Naragsakan ti biyag na. Kadag iti baro agagayam na. Iso nga ag-move on ka matan. Saan na mabalin akas ta kalatan? Kaslawan ganas kun nga agad, Alexi. Awanan ti babaye pang ipaayak iti baligi ka. Naskan nga agbaligi ka. Para kan para iti inam. Saan pa akan ibusanan ti lubong? Ado pa'y ti babay dita. Iwaras mo laang ti panagkitam, Val. Kablaawan ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. Agyaman ak nanang. Naragragsakak kumapay. Noad na ni Jade. Ay, Jade manon. Ay nalipato munday jay a babae. Apay no ibawing mula angan kinilik si Tiriknam. Nasingpot ni Lexi, kanadayaw kanyak. Iso ti kayat ka aparakan ka. Val! Congratulations! Congratulations, Matt, Lexi. Congratulations, Lexi balasang ko. Agyaman nak, nana. Lexi, mabalin ka ding awisan ka ijay balay. Adda nga min basit sa gana may. Sige, nana. Ang mga nasaan na kayat ni Val. Ha? Da kayo laang mati mga awis kanya. Apay kid din nasaan, Lexi. Sige, umay kay Jay Balay. Ay, kamaw dyan, na. Maragsakan na. Gaputa agpada ta nakapasa iti board exam. Agpada ta nakapasa iti nagaplayan ta. Wen, kat ikarkararag ko. Asapay ko ma, tamalasatan ta ti training ta. Kat agpada ta iti pakaidistinwan. Apay matakayat mo nga agpada ta iti pakaidistinwan. Una, takayat ko akanayon ka amakit kita. Apay mat. Si katiga po na, no apay analasatak amin apan nubok iti biyag ko. Siguro, no awan ka akanayon amang bagbaga kanyak. Ang mga nos anak alpas iti panaghatal ko. Anya ka kadi? Gapumutlaan kan ka, no apay anaragpat mo dahi ti abaligi. Kayat ko asikat ti kaduhag. Aging gaanaan anay amaragpat ko ti baligig. Anya ti kayat masawan? Lexi, nasursuro ka nga ayatan. Gapo ka dagiti impakpakitam a kinasaya at mo kanyak.
Si kaitan ti babae kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Ha? Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Amom ka di anabayakan nga dariknakan ka, Val. Kat sika ti kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Agyaman at no kasta. Kayat ko, intun malpas ti training ta. Kat agpadatan ang nakadistino, tulagan tamtan ti kasarta. Val, agyaman nakta pinatgam ti awis ko. Naagkita ta iti dayto a restaurant. Jade, Nagsubli kami dito eh. Tanalugi ti negosyo da papa iti abroad. Kumusta ka? Damag ko anaan-anay ka na pulis. Talaga naragpat mo ti arapaap mo ha. Kat maragsakan akparakan ka. Hawan Jade. Katga po aming daytoy kan ni Lexi. Anya ti kayat masawan. Ni Lexi tinagsang-sanggirak. Idi panawon anasaktanak unay. Gapo iti panangibreak mo kanyak. Isu tinangan andingay kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Kasta ka di. Kayat ka di asawan. Ni Lexi itan ti kayan ayat mo. Wen, kinapudno na. Natulagan ti kasarmi. Kat dandanin ti panagkasarmi. Maragsakan para kada kayo kini Lexi. Congratulations. Amom, Val. Agbababawi ak iti panangibreak ko kan ka iti. Kayat ko laam amam. Ng aging gaita. Ay ayatan kapaylaan. Apay agsangit ka maten, Lexi. Kababain. Amangan mo ibagad iti tatawa pag sangsangitin ka. Iso ka di, anak isinara ka kanyak ita. Talapasamon ti ayan-ayat ta. Amok, nagsubli ni Jade. Anya ka din day ta nga ibagbagam, Lexi. Saan ka di akinanakken ka? Asikan ti ay ayatek. Kan si kaitan ti kayat ko ang makadwa iti tong palbiag. Kasano ni Jade? Saan ka di nga imbreak na kon? Anya ka di ti pagdandanagam. Saan ka madanagan? Ta si kaitan ti biag ko. Kat napudno da ito'y panagayat ko para kan ka. I love you, Lexi. Agyaman hak itinapod no apanagayat mo, Val. Ay ayatan kamat, unay-unay. Nagkalaysa kami nga rod kini Lexi, ket mayaten ti kasasaad ti biag mi ita, Mr. Lonely. Kasla nagbaliktad ti sitwasyon mi itan, iti pamilya ni Jade. Isuda itan ti marigrigat, gapo ta saan ang nakalpas ni Jade, iti panagadal na, ta naibarkada gayam idi, iti abroad. Tuy pagayam mo, Val. Agyaman nak iti daytoy apakasarita ang pagayam, Val, ket ti makunak, tibiyag ti tao kasla pilid. Saan ngagnanayon nga daka iti baba? Nulaket ta nagaget ka. Sigurado ngagbaligi ka. Kadagiti arapaap mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan Aval, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon.
Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Wanin ti asawa tatang. Pinanawan na kami ni ti anak mi. Kastoy gayam tirik na ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Nagsakit a panunutan. At jakton makita ti asawa. Patibkaram ti pakinakam mau anak. Kasta matinariknak. Idi napukaw ko tinayaw. Ngaming karigatan kayo a pinadakkel. Isunalaeng, tatalagasan kayo na nakalpas iti kayat yu a kurso. Vocational laeng tinalpas yu kanimanang mo. Kat ita, naawanin ti asaw. Agsalo kagak. Tapno mapaadal ko ti kakaiso na nga anak mi. Dahil ti kasayaatan na panunutam ita anak kao. Saan pa'y akanibusanan ti amin? Adamat ti anak mo apang ibukbukam iti pamatag mo. Ita, tanay tabunan ti bangkay ni tatang mo. Kaya't ko ngagsarita ta anak ko. Anya ti pagsaritaan ta, nanang? Kaya't mo kadi nga agtuloy iti kolehiyo. Apaman ang makaturpos ka iti high school. Kayat ko launay nanang. Nukasta nga rod. Ikarigatan ka apagadalan. Agagetak tapno mapaadal ka. Basta ikarim kanya nga adal ti ununaam. Diyak kayat ang makinobyo ka. Kabayatan ti panagadal mo. Sige nanang. Ikarik day ta. Siguradwam na ang anak ko. Tapara matla iti masakbayam daytoy nga ibagbagak. Arabi iman na nakaawit akan. Ay, adumot nga minti kostumar iti parlor. Sakit, pila ti jeep itay. Ni matmanang tel, maday taadda dita paraangan da. Oh, ita ka lang nga agawid. Wan nga rod, ado nga minti kostumar. Di agluto ka pa ilaang na sumangpat ka. Sana bali ta nakaluto ni Ivy iti inapoy. Tuy laang si daan mi nga isang pat ko ti iluto. Ay, kaasi ka matading ko. Ala, mabiit lang ang taalaw mong ginabati asidaan mi, tapno saan kan nga agluto, kat makaina na kamatan. Alaman nga rod manang. Ay, kaya't kumatan ti agilad, tanagsakit ti sikat ko. Mabiit lang nga rod, tayo nakalaan. Urayan na kunditoy.
Adda kayo matgaya man nanang. Yag yun tinsangpot yung ama sida, ta siya kung tagluto. Uray kat nalpas kon dagiti assignment ko. Inton bigat ton alutwag tinsangpot ko. Mapan kan agidasar. Adda inton ni Antim Telma ama sida. Nalabsak itay dita paraangan da. Talaga nasingpot mat kada kayo ni Auntie Telma niya, nanang. Wan, maasikan nyak day jay. Tamo na nga awanan asawa kakatulungak. Kan imbag kan pa na, ta saan na a problema ti panagbiag da. Maya ti trabaho ti asawa na. O sige, yag yung araw din tinted ni Auntie. Tagi da sa harakon, nanang. Naimbag nga agsapam, Trudis. Anya ti masapol mo, Alex? Ay, mabalin ka diti agpasyar. Sino ti pasyaram? Si Kakuma. Anya? Ay, saan ka masakit, Alex? Iso saan arumba nga pasyaran nak? Makatawan mo tan tinapalabas. Manipod na tayo di asawam. Panagkunak mabalin kong tiagdaton kan ka. Ay, awan plano ka makiasawa, Alex. Isa ang mabalin ka di? Agawid kan. Tamakataktak ka lang iti trabaho. Idadaras ko ti aglaba. Tapno mailukat ko ti parlor ko. Damag kaw, nga adda ka no agar-aram kan ka anak kaw. Imbaga ka saan nga agsubsubli, tatang. Makadisturbo laang iti trabaho. Saan mo ka di akayat? Nga adda ka duwam amang paadal iti anak mo. Kabaulak mat apagadalan Ngam pirmi mat arigat mo. Sana bali, tatang. Saan mat ngagnanayon nga agrigrigatak? Numakalpas ton ti anak ko. Di malpas mat tan ti paggastusak. Sa bali laang mata, no adda kadwam, anak. Saan ko akasapulan ti kadwa, tatang? Adamot ti anak ko akadkadwak. Kan, ang mga nudidan to agkatunusan. Di isupay a problema. Ay na, anak, nasingpat mat ni Alex. Lumakay abaro. Isung awan pagproblemaam. Saan dag apakadanagan, tatang? Ta okay aklaang. Saan ko akasapulan ti asawa? Addaak manen, Trudis. Talaga adagulit ka matan niya. Kinunak lang aro din asaan kan ngagsubsubli. Awatan mo kumadag ito'y sagot ko kan ka. Alex, saanin anas kan asagutan nak? Ala, pumanaw kan? Pumanawak, no awatam dag ito'y asagot ko kan ka. Pasensya kan, Alex. Ngam saan ko nga awatin dagita? Sanak mat nga rod a pumanaw. No saan mo nga awatin dag ito'y? Anya? Congratulations, anak ko. Thank you, nanang. Thank you kadagiti amin arigat kan sakripisyo yo. Sumrekan to matan iti kolehyo. Lalaingam to, ha? Tapno addan to maawat mo apang madayaw akas ita. Jack maikari ang makaawat akto iti pamadayaw, nanang. Ngam, ikarik nga agadalak ana imbag. Nasayaat nga rod no kasta. Ikarigatan ka pagadalan, anak ko. Sige, agawid ta nga rodan, nanang. Mabisin akon. Saan tapay nga agawid? Katga po ta graduation mo ita, mapantamangan iti paborito ma restaurant. Agpaiso, nanang? Wan, anak ko. O sige, mapantanga rodan, nanang. Nabayagan ajak nakapangan iti dayja a restaurant. Bilibak metken ka, Trudis. Kabailam lata pagadalan ti anak mo nga uray siksika. Kapilitan amanang, tawan mo't sa bali anam na maag. Ay naading ko, no siyak lang at atikas na, jakla amon. Kunamlaang tikas taa, tawan ka pa iti sitwasyon ko. Ngam no adakan to iti sitwasyon ko, ay kabailam tumat Apay ngamin, adi mo pa'y lasungbatan ni Alex. Nasingpet mo't. Ay, jakman ammo manang. Ngam kaslamap na ka kun itibiyag ko ita. Umanayan ni Ivy itibiyag ko. Ni Ivy ti ayan tiragsak ko, manang. Ala, adakan ka dayta. Basta no ka sa pulam titulong, di ka bumdang o masidag, ha? Agyamanak, manang.
Asino di lalaki anang itulod kan ka? Ti kunam siguro kat saan kayo nakita niya? Ni Jerome dayjay nanang. Gayam ko. Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti makigayam iti lalaki? Nanang, apay aparitan da. Pagad adalan ka pay laeng. Iso saan mo amabalin ti makigayam iti lalaki? Ang mga nuan niya pa'y ti pagtungpalan day tapan nakigayam mo. Saan dakmat amabalin aparitan nanang? Obligasyon nyo timang pa-eskwela kanyak. Ngam saan amabalin aparitan dak ang makigayam. Anya? Sinapsapol ka takayat ka makasarita. Sino kayo? Siyak ti ina ni Ivy. Kat namabalin, kidawag kan ka nga daywam ti anak ko. Anya? Taapay mo't nana. Saan dak akayat apara iti anak nyo? Kayat ko ang makaturupos pa'y nga umuna ti anak ko. Nga may ayat ti anak nyo, nana. Kan ay ayatan nakmat. Nugasta, agayan ayat kayon? Wala na. Sinungbatan na kon. Pangaasim barok. Makisarsarita ak itinasayaat kan ka. Adaywam ko man ti anak ko. Pasensya kayo, nana. Nga may ayatak ni Ivy. Saan da kami kumamat? Apagid na daywan. Apay atinong panaklatan nanang. Anya ti basol ko. Ulbud ka. Kaayan ayat mo gaya mo dayjay a Jerome? No ibagak ti pudno kada kayo. Sigurado akaungat dakmat laang. Saan ka di nagkari ka? Saan ka makiayan ayat? Aging gaade ka makaturpos? Ay ayatak ni Jerome, nanang. Pakabasulak ka din, no agayatak? Ikarkarigatan ka apagadalan. Ita, songbatan na kun gapulaang iti dayjay a lalaki? Nakaigtat amin asilaw dito yung balay. Kaya't asawon dayta. Saan pa'y anagawid ni Ivy? Lukatakon ti ruangan. I-switch ko ti silaw. Nagsakit ti aramiden kanyak ti anak ko. Iso ti pangibukbukbukak iti amin a panagayat kan pamatik ko. Itata nakabirok iti lalaki. Naglakalaangan ti panang sungpa-sungpat na kanyak na inana. Ha? Surat ti nakadisto iti lamisan. Basaak man. Sorry. Nana. Ngam sumurot akon ka ni Jerome. Kuray saan da kon apagduluyan nga agadal. Siya kon ti makaam mo iti bagik. Kat saan da kuman asapulan. Naragsakak iti sidong ni Jerome. Anya? Anya na ito yun nga isubad kanyak ti anak ko. Apay akastoy ti aramidan na. Sa anak mo't adakas nga ina. Ngam apay akastoy ti aramidan na. Dakas akadi nga ina, tatang. Apay akastoy ti inaramid ti anak ko. Ala, anak. Kuston day ta pa nagsangsangit mo. Saan mo kumapabasulan ti bagay no pinanawan na ka ti anak mo? Ti panunutam. Kat saan nga iti agnanayon? Kat kabaalam a kontrolan ti anak mo? Tinapatag. Kat saan mo abinaybayan? Kan inaramid mo amin a kabaalam amang paadal kan kuana. Makaamumatan iti biyag na no dayjay alalaki ti pinili na. Anak, panawon matan at ibagim ti ayatam. Saan amabalain ng agsangsangit kalatan? Karbang matiag ragsak, anak ko. Ading ko, sungbata mo ni Alex. Kaya't mo kadi akas na kalatnan. Awata mon adumteng ti panawan, apanawan da tayo dagiti anak tayo. Kat mangbukal damot iti bukod da a pamilya. Apay akas to'y tirik nakita, man.
Nagsakit a panunutan. Pagmaymay sa akon. Saan mo a deserve date na amarikrik nam? Rumbong nga agragsak ka, aning ko. Awanen ti paggastusam. Saan mo a mapabasol ti bagim? No saan a nakaturpos ni Ivy? Taday ta ti pagayatan na. Sabay kumatay kan nakmatan ni ti Gundaway, Trudis. Sa anak to asumuko. Aging ga sa anak nga klunan. Sige, Alex. Sungbatan kan. Ha? Agpaiso, Trudis? Mano atawan at anak ko ti pinampanunod ko. Yamita, naglakalaong kan kwa na tinang panaw kanya. Saan ka nagliday, Trudis? At daklang dito'y. Katiti ka ano man. Saan ka apanawan? Agyamanag. Gaputa aging gayta. Kat ay ayaten naklatta. Manipod ita, siya kung ti makamukan ka. Uray saan ka nagtrabaho. Siya kung ti makamu iti amin na masapsapul ta. Sa anak ana erwam nga awan aramidan na. Agtrabaho aklat ta. Sige, saan ka aparitan no isuti kayat mo? Sukunan kagayam inton malam iti pagtatrabahwam, ha? Mangantan to itirwar. Sige, orayin kanto. Amom kadi, dito'y a restaurant ti paborito ni Ivy apanganan. Talaga? Iswa dito iti pinilim apapananta. Namnamaam ka di, makitam dito ni Ivy? Saan matkit di? Panagkunam ka di, agpakita pa'y kanyak ni Ivy? No nagbalin ka kit di nasayat nga ina, imposible asaan tumatlaang agpakita kan ka ti anak mo. Kasapulan na kan tumatlaang dayjay. Uray po utam ti imbagak. Jak pa'y amunoan niya ti reaksyon ko no makitak. Aging ka di ita, kat kaungat mo pa'y lang ti anak mo. Saan mo't siguro akaungat? Ngam nasakit lang tinakam ko kankwana. Kaslaawan patagdag iti amin arigat ko kankwana. Ala, Boston, malagip mo manen tinapalabas. Si kaman laang ang timangilukat itiri daw, Alex. Wan bakit? Ivy? Umunag ka, balasan ko. Ada iti unag ni nanang mo. Nanang, anya ti araramidam ditoy. Pakawanan na kumananang. Kapkabilan nak ni Jerome. Iso pinanawa kon. Itatadakkal ti tiyan mon? Agsubli ka kanyak? Ha? Ganabom, gaputan na sukir kang anak. Sorry, nanang. Agbababawi akit inaramid ko. Tinasayat. Agtugaw ka pa'y balasang ko. Amok na bambanog ka. Syagaan ti asawa ita ni nanang mo. Bakit? Mabalin ka di nga isaganaam iti kanen na ti anak mo. Amangan no nabisinan iti biyahe na. Ni Alex tinangisuro kanyak amang pakawan iti anak ko, Mr. Lonely. Kat iso ita timang tultulong kanyak amang papaadal manen kini Ivy. To'y pagayam mo, Trudis. Agyaman ak pagayam Trudis iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, nagasat ka. Tanaaddaan ka iti kaski ni Alex iti biyag mo. Ket sapay lakuma, tanagnakam metten ti anak mo. Ket saanan nga uliten, tinagkamalyan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Trudis iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Napanan tinalay nga inam, Venus. Katkas iti sigod tatang. Napan nakila ba? Api anak inom kayo manan. Inton sumangpot day jay, agsungbat kayon tumanan. Natangsit jay inam. Tada itang-tangsit na kanyak. Siguro, at dalalaki na iti pakilablabaan na. Iso akanayon apaglabaan ni Julius. Ay, anya ka di day tanga ipagbagayo, tatang. Kababain no ada makangag. Saan ani Uncle Julius ti mga ayab ka ni nanang aglaba? Nudikat ni Auntie Lorena nga asawa na. Saan nga mo ni Lorena lipliputan dan? Ibagak tupay nga da relasyon sa Julius ka ni nanang mo. Ay na, tatang. Saan kayo nga agar aramid iti skandalo? Awan ebidensyayo iti reyta nga ibagbagayo. Ang mga naidarumda kayo. Uwe na, tawan na mo na dyan, Lorena. Sana mamate nga daramid ti asawa na. Husto day tan, tatang. Inkay kayo maturugan. Tapno saan kayong agapa ka ni nanang inton sumangpot? Ay, sana ka mabutang itinam. Di sinugak tupay. Anya ti bagbaga ni tatang alalaki yung kano ni Uncle Julius, nanang. Ay, mamatpati kamot iti dayjay nga amam. Iso ti adda babae na. Kanayon na apasyaron ni Dileng abalo ijay surong. Asino mo tinakaamuan nyo iti dayta, nanang? Katno kanayon nga ayaban ni Dileng apagaradwan. Tap ko asaan la ati talon na ti ipapaarado na. Anya? Tap yung laang dayta, nanang. Ay, agpada kayo ka ni tatang ama nagatap. Ay, di nakipadpada ijay amam. Mapang-urkon tupay nukas di amat maturog. Nanang, saan nyo ama ibaga ababae na? Taawan mo't pamanagnak yo. Katingay kanayon nga ipapan na iti ayan ni Dileng. Anya nga rod ti kayat asawan day jay. Kat, ada nga rod ipatrabaho na, di ayaban na. Apay, siyak akanayon apayaban ni Lorena nga aglaba. Ibaga na nga rod alalakik ti asawa ni Lorena. Aramid na nga minkat. Iso nga ipulagid na kanyak. Iso apatsyag. Babae na ni Dileng. Ay, huston day ta pa nagatatap yun, nanang. Nakayulat ta ko man ti agpakumbabakan ni tatang. Tapno awanin ti apa. Nakababae no ada makangag kata kayo. Ay sa anak nga agpakumbaba iti amam. Nung ka!
Venus, apay adi ka pay lamangan. Malpas ton ti lunch break. Agsublitan to iti trabaho. Namsan ka pay anangan. Anya aya ti pampanunutam. Anya nga ti aramidag kadananang kantatang. Tapno saan da nga agkaraapa. Ay, lakay kan bakat dan. Ngam agkaraapa da pay laeng? Wan nga rod. Sapay nakababain mo ti pagapapaan da. Saan kalatan ama o maamang bagbaga kadakwada? Pampanunutag nga agpatulong ka ni apong ko. Barang isaw ti danggan dagiti dadakkel ko. Ay kat aramidam day ta ah. Barang makatulong ni apong mo. Nakaumay ka mait apaok. Handa ka di bagam. Ada ko maapong. Hanya da ita. May papan ka dananang kantatang. Di ka na yun da pa nagapapa ah. Barang da kayo ti danggan da. Ay, nukas ta. Puno ti madamdamag ko. Nga ure sa dino ti ayanda. Katagap apa dalata. Wan apong. Kastamot lang ti pulpulong da kanyak. Kan ure ije balay. Kanayon da nga agapa. Ay, unay matandagi ti dadakkel mo. Apay, saan da nga agbain? Kanulaklakayan kan bakbakatandan. Jakman amo apong. No apay akas jay da. Ala, bayam apaw ka. Sakto ti makisarita kadakwada. Ay umayak intun bigat ti jay balayo. Alaman nga rod apong. Kat agyaman nak no makaumay kayo. Mabalin ka kadi makasarita, uray apagbiit laeng balasang ko. Wan uncle. Anya ka di day tay bagayo. Sikalangan ti kasaritak. Tanun ni tatang mo ti kasaritak. Amang anudyak makapagtapel kat madisnog ko. Anya ka di manin ti inaramid ni tatang. Kat no ipadpadamag na babae ka no ni nanang mo. Himbaglakit din ta sana mamati ni Lorena. Pasensya kayo kuman ka ni tatang ko, Uncle Julius. Kinapudno na. Kinasaok pa yun ni apong ko. Tapno kasarita na dananang kan tatang ko. Alang arod, barang dumngag da. Tanusan pa'y laing agsardeng ni tatang mo. Ipabarangay kon. Pasensya kayo lakuman, Uncle. Siyak ti mababain iti aramidan da. Makita yu, tatang. Ipabarangay na kayo kano ni Uncle Julius. Gapo iti panangiwarwaras yung at da relasyon da kaninanang. Di agsasango kami di barangay hall. Ibagak akanayon da nga ipaayab ni nanang yaw. Apaglabain iti balayda. Awan na nagkaitibain. Kaya't asawan dayta nga adda relasyon nyo kan ni Dileng. Kakanayon kamot amapan iti balayda. Bakitanin day jay. Inauna nga mitisyak. Alangan na babayak. Aha. Uray pa'y bakbakag tabalo. Awan asawa na. Kaya't asawan dayta, nawaya kayo. Siyak, at dalata ka na yun ni Lorena ijebalayda. Kasano ko mga ibagam alalakik ti asawa na? Atal na kayo, nanang, tatang. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid yo. Maum-umakon. Tangtangdanan naklaeng dayjay nga agaradaw. Dakkel ti ipapasweldo na kanyak. Isu akay kayat ko ti agtrabaho ken kuana. Adda pa'y siguro sa bali at trabahom ken kuana Isu adakkel ti papasweldo na. Matiba bukan na. Puston ko nakmat. Sumardang kayon. Kumusta, Venus? Adda ka dimot lang nagbaliwan dagiti dadakkel mo? Awan. Masuron akon. Ibagapay kit din na Uncle Julius ng ipabarangay na ni tatang. Anya? Kat, saan pa'y laang mabutang ni tatang mo? Saan nga rod? Sumango ka no. Ay na, mababain na ka talaga. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw ijibalay. Ha? Sa dino ko matipapanam? Awan nga rod mo kapapanak. Ay, saan kang agdardarasudos? Ngam no kas pangarigan. Mabalin mo mati umay pa'y laang ijibalay. Ano samti makikwarto iti kabsat ko a babae? Imbaglaangan taadda ka akanayon ang mga andingay kanyak, Jack.
Anya nga iti sirbek a boyfriend mo. Nubaybayan kakit din. Nasaya at tanasabat ka dito'y dalan, Venus. Adda napatag nga ibagakan ka. Anya dayta, nanandiling. May papan ka di maning kadananang kantatang. Naku namon, balasan ka. Apayakas jay ti bagbagan ni nanang mau. Di kiti agyaman tani tatang mo ti kanayon kung ayaban nga trabaho. Saan mo, tapagatapan nakpay? Pasensya kayo, nana. Dayta ti problema kadagiti naganak ko. Oray kanayon ko idaabagbagaan. Ngamawan mo't ganda. Ay na, maditikas diyang aramid na balasan ka. Kasano nga'y numamati dagiti tao apang ibagbagaan da. Asino nga'y tinakababain no di isuda mo lang. Sa anak mat nga agkurkurang amang bagbaga kadakwada. Ngam saan damat lataadom ngag. Malabay am nga rudan na kaong. Isardeng kulaangan apagtrabahon ni tatang mau. Tapno sumardeng meten ni nanang mau. Nasaysaya at pay, nana. Barang sumardeng ni nanang ko amang chis-chismis kada kayo. Awanan kay tibain. Saan na siyak ti inayaban ni Diling ang nagtrabaho? Gapo iti inaramid mo panang ichis-chismis kan kwa na. Apay ngagtungpa ka ngay. Tatang, tinungpayo mo ka ni nanang. Nasakit tinakam mo. Gaputasan mo ang makita ni Diling. Isupayan ti pagtungpa am kanyak. Awanin ti pagtrabahwak, gapo iti inaramid mo. Ha? Sikati mo na anang ichismes kada kami ka ni Julius. Tangay saan nyo ang maayos dito ang problema yo. Panawan kayon, mababain akong kadagiti aramidan nyo. Kamam ti mangibabain. Sikati mangibabain. Ala, agsinong ba't kayo latan? Katangay di dakdanggan. Sige, dita kayon, ina ko nagimpake. Ay, nagdakal matabang mau apawok. Dituyak pa'y lang nga po. Ngamawan pang ibagbagaan nyo nga daak dito balayo Nauma akon kadananang kantatang. Kaya't ko lang ida nga ikan iti pagnakmanda. Ay, katuon na apawok. Silulukat ti balay ko para kan ka. Agsubliak tumot lang iti balay. No saan ton nga agap-apa dananang kantatang. Nakita da kakade api manaw. Wala pong. Nga madama ti panagsinong bat da iti pimanawa. Kahit saan na pala ang anak sardang? Saan nga rod apong? Binayandak matlatan na pimanaw. Ay, unay matan ti ugalay dagiti dadakkel mao. No may dakto ayaban, ibagayong awanak ditoy. Napao ka. Di ka madanagan. Anak, isong ay mayak dito pagtrabahwam. Ta saan kanumot nga ayan ni tatang tinapanam? Anya ka diti masapol yo. Agawid ka kuman, anak ko. Amom, inikatdak meten apara laba da Lorena. Ay, talaga nga awanan ba injay amam. Aging ka ka dito'y trabaho, kat maipapan iti gorayo ko ni tatang ti bagbagayo. Nasaysaya at pay asaan kayon nga agpakpakita kanyak. Agpakita kay tula kanyak, no nasaya at ang tilinangin nyo ko ni tatang. Venus. Nauma akon akanayon kayong agap-apa. Iso asaan kayo moten akayat ang makita. Ha? No awan ibagayo ang nasayaat. Pumanaw kayo langan. Taado pa'y ti agur-uray kanyak at trabaho. May itay agsapa dito'y balay ti inam. Birbiro kan na ka. Napan iti pagtrab-trabahwak. Awan lata nagbaliwan na. Binagbagak nga raw. Ay, ngam talaga. Analaos ti gura na iti amam. Iso abay, antayo ida adudwa dalaang iti balay, apong. Tabarang agkapiyada matlaang. Agpadada ka noon nga awan trabaho na. Urayak nga iso da mismo ti agdawat kanyak iti kwarta, apong. Anak, agawid ka kuman. Amumot nga awan trabaho. Awan igatang kon kadagiti masapsapul ije balay. Sa anak nga agawid, ngam ikan kayo iti kwarta. Ay, agyaman anak ko.
Makaamumot ani tatang mo iti biyag na. Nanang, tiited ko a kwarta. Agpaay kada kayo ni tatang. Saan apara kada kayo laang? Apay nga ikampay laang ti amam. Kasjay mo ti ugali na. No saan nyo akayat nga i-share ni tatang tiited ko a kwarta? Saan kayo nga roden nga ikan? Ala, pumanaw kayon? Ay, saan anak ko? Ay, sige, i-share ko ni tatang mo, tiited mo. Ipalingki yulatan tiited ko. Tapno adda ka ninyo ni tatang. Kan, agitedak iti pagbayad yo iti bills. Wan, anak ko. Kat agyaman ak unay. Agawid ka kuman, anak. Pabisinan akong tawan mo trabaho kaon. Anya? Kat no inikak ni nanang iti pagpalingki nang agpaay kata kayo ato ha. Awan, di na kaya ba numangan? Kanan na lang matilot-luto na. Ay, oo na yan. Ala, ikan kayo mat iti kwartayo. Ngam ti ipakpakao na kada kayo. Saan kayon ton nga ikan iti kwartayo, no saan kayo pailang nga agkapya ni nanang. Agsingsingpot kayo, tapno agawid akmatlaang ijebalay. Ay, awan anak. No isuti kayat mau, matungpal. Uray sa akong ti agpakumbabaki ni nanang mau, tapno agawid ka ni ijebalay. Anak, ada kami ni tatang mo. Agawid ka kuman ijebalay. Naornosyo ka din ti bagbagiyo. Makapagkari kayo ka din, asaan kayon nga agapa? Ay, uwan anak. Nagsarita kamin kininanang mau, asaan kamin nga agapa. Siguraduan nyo laang, tatang, nanang. Tano agapa kayo pa'y, ay, pumanawak manan. Ay, saanan anak ko? Saan kami nga agapa ka ni tatang mo? Ay, marigatan kami iti kaawan mo. Iso apakawanan na kami kuman ka ni tatang mo. Ala, umuna kayon nga agawid. Ilupas ko lang ti trabaho. Kat agawid aktun inton malam, iji balay. Aging gaita, saanen anagapa dagiti dadakkel ko, tamabuteng da apumanawak, Mr. Lonely. Siguro, no saan nakapimanaw, aging gaita, agparparikutak pay laeng kadakwada. To'y pagayam mo, Venus. Agyaman ak pagayam Venus, iti daytoy apakasaritaam. Husto laeng ti inarami.